Nomor kejingbam yo kem ki pulit ye ki beriu besho yo wayne ki driver ha kamit jang ka khat pratrek ku banai jimang na kaliang ki driver taxi mentakasngi kila pelong da kejing ye ki da ka bapha sangi alut ye ki kali kamai kentup ye ki boss saw bat ki boss barit da ka bapha ban penhiar lut ye ki passengers haba yo bantuat jingmut na ki passengers kila thu ba kim tip e ya ka daw ba kila Pynsangeh Henry kila shusha penhiar bet na bus bat na kaliang ki passengers kila penpa ba kim ngau ya hap ye ki kurukom le jing ki driver bat kila ong ba ki ban ai por shwa ban ne aka Sampai kali lek menurut Pak sia. Siu. Jaga siu baik betul baik. Penpai bukan ini dah sini. Oh. Cendor ini siu. Oh ya. Menu penyiar pi, boleh penyiar menu. Nak lagi dah pergi penyiar lagi. Kita dah pergi tapai deh, penyiar di jenjang ni pak ong. Insya ada pipa strike tu di ong tu ni kan. Next day ni inform kita kan kemuni mentar budi aja sekali ai habis dia kemuni lebih sampai jam dong dapat strike pinggir ni Shah tanggalong David ong next they will inform kita Menu penyiar pi. Menu penyiar. Shillong dia kira marah dan ini nampak jual di Draibar. Penyiar cepat ni balik kentam penyiar tengki ka baik kali pat nilai amno. Baik ini satu baik. Siu baik ni baik. Marah Ini siapa? Hadiin kumbakat tukat ni minit lalap ki bor pulit bat kila Pynsangeh no ikani kerukom le jong ki Draibar.